Udruženje Obnovljivi izvori energije nedavno je predstavilo studije za ubrzanje razvoja projekata u Hrvatskoj. Riječ je o vodiču za razvoj i provedbu projekata obnovljivih izvora energije te akcijskom planu za potrebna pojačanja elektroenergetske mreže u cilju integracije obnovljivih izvora energije u našoj zemlji. Značajne su zbog toga što vi u Hrvatskoj do sada niste imali jedno mjesto, dakle na jednom mjestu sve informacije ako želite ulagati u obnovljive izvore energije. Dakle, Hrvatska to nije imala. Automatski ako ne postoji takav dokument, onda ni taj proces nije dovoljno transparentan. Sada u Hrvatskoj imamo na jednom mjestu za svakog investitora koji želi ulagati u obnovljive izvore energije, bilo da se radi o suncu, vjetru, biomasi, bioplinu ili geotermalu, zna korake koje su mu ključne da bi to mogao kvalitetno odraditi. Ovo su dva izuzetna projekta jer smo u njima povezali akademsku zajednicu u privatni i javni sektor. Posebno nam je bilo važno poduprijeti udruženje Obnovljivi izvori energije, jer je ono pomoglo da se te studije i ostvare. Bez takvih studija nije moguće smisleno razviti taj sektor. U Europskoj banci za obnovu i razvoj zadovoljni su promjenama zakonodavnih okvira za ostvarenje projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. I to stoga jer su u vodiču stručnjaci Fakulteta elektrotehnike i računarstva među najvećim preprekama za razvoj obnovljivih izvora energije označili postupke izdavanja dozvola i upravne postupke. Jedna od ključnih dozvola, energetsko odobrenje, odsad će se izdavati na početku razvoja projekata. Što do sada nismo imali priliku, zato što je energetsko odobrenje bilo praktično na kraju i onda smo imali na nekim lokacijama i više ljudi koji su razvijali, odnosno tvrtki, pa nesporazuma, nesnalaženja, pa i optuživanja same države i samih jedinica lokalne samouprave oko toga ko je kriv, zašto neko nije razvio i ne razvio. Znači, uveli smo jasan kriterij, prostorni plan, mora biti, on mora postojati i onda ide energetsko odobrenje koje se na javnom natječaju dobiva i koje se plaća. Radi se o modernom sektoru, radi se o sektoru koji otvara lokalna radna mjesta, otvara zelena radna mjesta. Dakle, što više solara na obiteljskim kućama, industrijama, na malom i srednjem poduzetništvu, poljoprivrednim gospodarstvima, to su sve lokalna radna mjesta jer te solare netko treba postavljati i održavati. U posljednjih 15 godina izgrađeno je obnovljivih izvora energije snage oko 1000 MW. Priključak na mrežu jedna je od 3 ključne prepreke za razvoj tih projekata uz zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Zato su potrebna velika ulaganja u razvoj elektroenergetske mreže za prijenos zelene energije. Veliki su ciljevi pred nama, to je 3500 MW onoga što mi želimo, a 2600 što smo konzervativnom, recimo, strategijom propisali, je nešto što je po meni totalna realnost da bi Hrvatska se supstituirala oko 30% svoga uvoza električne energije i postala u stvari izvoznik energije, a prije svega proizvodila energiju sa zelenim certifikatom, što će uz ove cijene energije koje ste svjedoci da vidite danas u svijetu, govori na samo to da smo dobro krenuli i u dobrom pravcu da idemo. Trenutno je u razvoju više od 200 projekata ukupne snage veće od 13.000 MW, što predstavlja ukupne potencijalne investicije vjerojatno i veće od 10 milijardi eura. Ministarstvo gospodarstva strože će kontrolirati poštuju li investitori rokove za razvoj svojih projekata, jer već 2024. moramo imati 1000 novih zelenih megavata. Ako to ne ostvarimo, nećemo imati daljnji pristup sredstvima europskih fondova. Bržem razvoju projekata pomoći će 2 nove studije udruženja, koje će također financirati Europska banka za obnovu i razvoj. Prva će se baviti temama pučinskih vjetroelektrana i solarne energije, a druga će povezati poljoprivredu i energetski sektor.